Yo, m telman gwo bagay kap domine nan mouman sa men. Parla avèk fò men, ki sa gen kap domine bagay sa? Ou se zanmim baz, ou se patneb men. Yem kon sa. Se avon pataje tout sa mje sou kati men. Nan mouman baz, m telman gwo problem kap domine men. Yes. M senti depresyon reton pren pou la lavem fwe. Ou konen ke mwen me lay love anpil. Men, zanmil nan, Jessica men. Mwen se fon bagay ki telman paret raz men. Mwen se di m ke l remem. E pi, m bat bay man se yon repons definitiv. Yo men, ou konen jè di baye so men, ou kon ki jè wè jè sa, yo baka fi. Dou ki sa pase men? Mwen se ale sou telefon Lova men. Li pren nimero telefon men. Li ekri men, li komanse, wow. Fom sa baz, li telman gyon talan men. Ki telman exagere. E finalman men, m bagay kouraj vreman pou m te repouse man se. E pi, m te komanse pale avèl vreman. Non kon jam mwen menaj men. Se bon bagay ke m tap chan fè men, pou mal trompel. Mwen te di m gel remen baz. Yes. E pi, ou pa kon sa li oze al di Lova men. Li di Lova ke se mwen krive sou li men. Mal pale avèl. Depi le a baz, li bloke m sou telefon li. M baka la ka li ankon men. Men ti fre la baz. Ou kon jan piti ate alez avèl men. Mwen se al eksplike l sa men. M vin santi ke m pa moun men. E, bay ki sa ke m de kapap fè ankon baz. M santi bay sa bon problem anpil men. Yon nan baye ki tou ka fè men se admet to bro, yon soufi apan nasanman fè men, yon ta konen yon to men, yon sel sa pou fè bro. Ah, basi men, bay sa bon problem anpil, epi m regret anpil men. Paske, dek nan jwen opotunite pou m de kite peyi sa men. Ou konen a koz man ze baz mwen men, e m badap vle ale kite men. Men, sa fini mal men. Anbe nan ale nou men. Konen gini baye sute konon apan le det la be, ou pat ap jem fri det ou la de ou. Men kan men, m ap ese pale avel. Yon sa m tap chute ou fè bro. Baby, s'il vous plaît, ese pou pren mwen. Ese pou pren nan ki sa li bris. Men, basi nou ki an fil sa devi chen wansam. Ese pe la pou sa baka fe ou chwazi abadone mbebe. Ou konen ke mwen mwen. Wow. Akode m 2 minutes. Nan pou ti chita lot wak kon sa. Ou va atende m. Sa pose kestyon, ou kondane m. Men se pou pren mwen bebe. Ou konen ki ta gom ka fwa deja. Please, bon yon ti chans. Chaque jour m'apese pardonne ou li bris, ou toujou fè yon sel bagay. Franchement, pa kon sa pou m fè pou ankon, non? Men baby, please. Pa di m baby. Men, mwen konsen de ven mwen. Mwen den nou mouman de l'inconscient, sa fè ke m daji tan pou adolesan. Majis sa reflechi. Men pou nou a jen mwen fini par imagine ke en absensyon ke nou nan tenye. Si yon kompon men, yon konen kre dwen ke nou moun ou pa. Konen ke m pa kan bou san ou. Pa se ti m bien nou bebe. Ou ki sa oblije ki ke sa moun ap di ou. A bon problem kon sa. Oubliye tout promes nou yo, tout sa ke m dekon di yo, je dwa chwazi chanje sou mwen. Esi yon kompren men, s'il te plè. Konen ke mwen nou. Kon sa ti ou lo ap ignoren pou sa. Yon moun ki mwen nou. M konon te remem li bris. Mais ou tellement fait un bagay, en film, pas capable encore, pas capable vrai, pas capable. Après tout le sacrifice qui me passe pour vous, il y a un moment que les amis n'ont pas jamais gonflé pour vous. En pile souffrance, mais Lova, je ne pense pas que c'est ce petit problème qu'on soit capable d'abandonner en amour. C'est juste, c'est comprendre. Mais non de tout cœur. Please, bébé. Je ne sais pas qui ça que je suis capable de faire pour vous. Si c'est à genoux pour faire mon film, non, même. Libris, m'essaie pardonner une dernière fois. Ouais, les jours où t'as fait ça, séparation nous tout fini. Pardonnez, bébé. Oui. Baby, vous connaissez que moi, Moi, je m'appelle tout bien. Je ne sais pas vivre ça.